Aner malaken yam kana diala kwantilianka roine gwasame ka nwa TV anda mandu ne chang kwasnyak mala ya nong roine gwasame jo ban len gwasame ke jan gwarun wangame bana rache ke kwi Dr. Benjamin Bolmel bana mandan en shirda lat ke kwi da bana jelin ka jarwache me an wala biya janga jan wo shanga wal jok ka pay badda kron kina dangro ude jan dangro ude dich ka jan report me bane lerdi ala kon lat kudin bane kelin kel ta dana let ngwan rudin ke je re wika so Sudan bi kon kelin ban tung wan long bane ka nyat ketin kon lat korodian ani ling na mandan le rodo gwasamani wude shal ke me Bolmel jen che jen ano che jen Bolmel antama che tere wika so Sudan che tere wika Juba. Vice President Dr. Benjamin Bolmel left Juba on Tuesday afternoon for an official visit to Abu Dhabi, the capital city of the United Arab Emirates. He is going to deliver a special message from President Salva Kiir Mayardit. Jolin kono magwasame ke kwi Bolmel sharado jen che jen ke shanka raw ka joka la shanka waraw ka pay badda ron kina dangra wiri jan dangra wiri dis che Bolmel che jere wi ke Juba jen work Abu Dhabi Abu Dhabi jen a capital city dung United Arab Emirates ka Dubai bo one of the state in winemi jen mishajiya na shala da jen we take a message mananga je mu we deliver nonga je wude shalka me nonga je jiwchi United Arab Emirates ko la message dung Kiir Mayardit jen dan nanga wuchin winemi kajo dana chalat gwasame me goro no kwa le queen. The message will be given to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, the President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi. It will be delivered through His Highness Sheikh Mansour, the Vice President of the United Arab Emirates and Deputy Prime Minister. Dr. Bolmel is traveling with senior government officials from important office at the head of the economic cluster. He will also meet United Arab Emirates leader to talk about a way to strengthen economic and diplomatic relations between the two countries. According to his office, the visit will focus on increasing cooperation, attracting investment, and finding opportunities to improve the life of people in South Sudan. Before leaving Juba, Dr. Bolmel said President Kiir is committed to building a strong relationship with countries that also want peace, prosperity, and sustainable development. This partnership will bring more investment, create jobs, and grow economy, making sure every citizen can enjoy a better future, he said. Jolin kono magwasame mandan enjen ke je wurshal ke me Bolmel. Bolmel chedeman che kona ngajino chaje kwany la Ramadan la core dung economic and la economic cluster jen aram la vice president bo no shit ka kwaren ko ken lalla de lan mi di long me kono gi kono dan le de which ka South Sudan ko jen jaram dan kula ak la acting chairman ka ki acting president ka Kiir Mayardit che me shalen gwas mi chala no shawjian che ka Abu Dhabi ka United Arab Emirates ka general which in mi chala do jen bo je ka kur ki prime minister dung United Arab Emirates and Bolmel biko je kana kwera mone and kwera mo kwer mi di long jala president oni and pointer chala His Sheikh Mohammed jaram dan kev Abu Dhabi ki jaram kev United Arab Emirates ano ala Dr. Bolmel jen che jen karwa de jala kel kanane ko kian shire kwar kon intere which ka South Sudan no jala kel especially kon inte ka finance no ki de kon larno en is visit ke jodan chalat ke jedo bo ga jere which winemi wajen were which winemi ko biko right kana kwere mi ko de ka loka yow ngai kona men di de long right now ka yudin kon and dong gor ken ode bere we ka South Sudan ko you da very important at this moment no en Bolmel ngai kona ramimo en gwa mi jotin we goro ba yo ba ko print ke do ba chalat ke je me jena no ke jena ke Juba
of course ka office de alani ti koni let ka muktab de shikan la do ne bol mel jende wajene ko jen be mar kam South Sudan kene kume dung United Arab Emirates be Jacob bom ko gor jen o te ne wan gor ke de ben invest ka South Sudan no de trader gwa la nyaga dan en to kam United Arab Emirates kene South Sudan de to wano chere ngai kono no en United Arab Emirates jen gwa dan en la dia la welat ke tin jen gwa dan to market mi ditetin chere ngai kono no Dubai jen gwa dan en to well market tetin so kuje mo gor kano de kan take relationship ko de economic dung South Sudan de just stable kata dan en ngai kono je ban men di jena gwata me bol mel che wore wishin winami lora bang we ko jen no ba yoba ko print ala yoten konden de kule bitop ko en South Sudan National Bank tele yoti terede gorga jeno de ti dialen konten dakre wi ka South Sudan de nyok kamrial ka ke ka do budan en chalad wodere wichen winami we ko be kwaktu ko ken be kono especially yo gwe jeno dong bu ko den ka yo ko ngai kono liet tikana kwang ka gwase dan liet cha kwak ji South Sudan tikana cognitin kontin la ji United Arab Emirates chere mengai kona antala jene kan mishi yo mishi ka tuk chigana ngar bu jen bu hore wishin winami bekan yo koken bekan ka kulo den so jen ta dan len ngwan rodin ke je ka kuma South Sudan la jene no bo we do den medan chana nen wud shalga me bol mel chawrol Ethiopia ko go jen wo de jaw mo ke yo ba de ka den nyok chit ne ngwan chi nyo jen wona win to koken chere me yu jen tama cho ga Dubai so we tin content dong de no ngala kwak we ka gore wishin winami mi mo ba che jeko dong de bol mel dara jal ko dara kwak dara ko nongre wi ka South Sudan so na me akel mo dong gor kono de kono ngaj kamana le roda jawdo den bana nyoko mun lin kono gwasame kan kono nyam dong jira mu jidit ka no TV channel gor jen wo jen der subscribe ko de notification bell de to an ko mi shete kala mi nongre no de chamala shube keji bana jome bana nyoko mun lin kono jawaban lingwa sama menen yana moni kamais ni rei which ka South Sudan majenen yen ka to ka metin content cha to ka kap ka jawadan chalat goje bono na me diogo jen go she tok no ala metin content la mech nying jane rei which ka warap no ala warap ngai kone te to wanung talat ko rienten to goro dongde kondial te ka ngeng murumtin adeo je pan chane ngaje no she korche to kam nori no ala ngene nori kene ngani jane rei which kamayom kore la payam anda la payam no region gwada na to kare ko mo to gotin adio je chikoni ngano kweri yak payam chaok tungwan cha ke pech jang ala ok nuere ok chop ko kudang ro tan ala kan dong chup ken kit ke woniam no shiriya mo je to ka jen mayom kanti ka kweri yak payam ka me chala ne chala do chicken ka joj ke chicken it content te la jang en wen me chicken ka joj ka ta ko re da ne chitok but ngode men lat ka gwasame mido dien akume men la kume men tere wichin winami ka warap kana chicken ma chicken ka to ka me kap kan ka so men mi ka me ti sha ka bala to ka wichin winami dio je up to now dio je telecom de la to no but jolat kana gwaz me te meti cha kap tel me jana ya kap bana me de ko larno shere mi kane te kule misleni na an wo ba me ba ka kebre wishin winami ka do bana gor ke je and some men me cha je carried out by the way che je gwaye disarmament teram de look lat ke je ka do men gwa logo no bana bu gor na ka ro din special je wich no ngai kon me je to ka jang ka ro din chere na ka lon ka neng midit so ne me ka ka panken gor ka no de kan me ken de kan ka but mai kwagala kep ko do mi shodo lot ne alaji mayom mi wa ka matene ba me ken ba ka kep ko mi ken mi yadit chan je ne no ne lokir mi yadit ko dong de nuare de kan jang de kan kalam hakane o dong gor jang o biken nuare biken ka biken landien biken occupy ka do be dane go ke je en mi shirka ne me karwa da eder ka taye dane shagu ki je ado mutedi ma de ku me kir mi yadi do de kan men de kan ko kep ko ne de ko ne nyin shika nuare ne de ko ne nyin kane ka point de ke ma yadi tela janka so charge de gorno dong de kan match anwar de kan ko ke but right now mi do die ne shila to ka miran chika report no shikan match kan ke kan match ko ne kan ke lat kan o kan e kan match haliken but ya kan no tel match cha ke be kan so ko kije mo shi me dan kan lat chetedi shaboy kan o ka gwadda so mi shikan me akel mi yar kuma dung sa Sudan tema ka jaw dan an gore men dong de kon ling
gwaza me bana nyoka me de ko rudan nyoka lianga tin kone tuo bana manan en cha la let kir me yadit no bana jeling kir me yadit ke jen gwaza me te ke mishala do jen cha order link neti ko ken tin konti la Israel ala gur ke jen ode Israel panken de kane ken ala de kane tin koni ken ga daka Gaza de kana de ga nongre wich ka South Sudan no bana mishala me bana jeling kel ko gor kon liangde so liangde very important de kon mishala me de kon ngaj do badan bana jeling ke je do badan en dong len ngardin ke je jen do badan de kon ngaj ke jen go de kon titi de kon ke dealing ke lodien bana jo me bana jeling kel no ko gor kono bantin kon largo den bana ngaj kema yadit okay ta dan en dong ngai kona jere wika South Sudan you know tin kona lat Carodian ki whatever mitwogre which in winemi chikondi ale kona la Rodian chana ka ngaje no ko ngune shikir ma yadit chakana lo jen mal dana gor ken o deben ken je gor no bejere ale ka duobde cherma ngai kona barantama jete ka plan ko jen gor jen o benetin kontin la jisa Sudan be wedien be je be macha be nonne ko kenten ka jom chalat gwaseme wajis wel chika right ka jisa Sudan me chikan lab jene man chala da kan chikara ro bane de kon te ka Gaza di Gaza ba ka nungre we ka South Sudan wa deal me de tanata mana an deal mi shit kana me de ko laro wona na ngam ngeje ki ngam shi no broda lat of course pera me dong de no ne me dong de kenong but issue jene man do diene dan dong gora no dera ngach odi ala kume kirma yadit kejen gwaseme take a desperate so gor kan do mi modong ba mo ke yoga je de gor kan all the income de kan ke jek okay tin dong de rander do de jek tin chere mangai kone so chi Israel chi chu rai ke kum South Sudan go ba netin kon tin la ji Gaza ba kan nungre which ka South Sudan but more of course na me charge jak bone netin kon til Arab world kan na me shine no kisha gwa do bran chi kan no ke jene kir waso Sudan tere kur midit chero lwang ko dong de kana no banetin kon tin la jor ko ken ba kala nang wich ka Sudan ka jeno Sudan te ga kor point so che gwa ke ne di jere kor bugala bere kor wa mu ba mo shi magwa ba tiki me yadi che tegane ga dishu ko bakal li share alaka no bi kana me bi kana ling mishala da ken jo shalat ko gwa Sudan go ke jeno en Gaza de je lanyok ngai kon do brande lat keje netin kontin la ji Gaza ko shu kare wucin yinimi ka cha dorin cha de gur ke jeno jamas de ka joj mi cha ka joj and then de which me de kula la da ken ba do brande bay lat keje ko na la dalan do bi kana lat di ka